Birxistin ji bo duran qalqan. Beşê yekem. Yek ji rêberên PKK duran qalqan bi kotnavê Abbas di roja 15 mijdara 2020 da beşdarî tîviya bi navê Medya Nûşe ya girêdayî PKK bû di derbarê Rojavê da nirxandin dikirin. Ji bo kesên ku dîrok û cîhana siyasetê nizanin, bûyerên ku ji hêla duran qalqan ve hatî destnîşankirin dibe ku pir mantiqî û xuya bikin. Lê rastî ji gotinên duran qalqan pir cuda ye. Ji bo vê me xwest em di çend mijaran da hindek rastiyên bînin bîra duran qalqan. Ya yekî, gelo bi rastî hêzên ku dixwazin PKK tasfiye bikin hene? Çeka herî mezin ku PKK bi salan li dijî girseya xwe û kadroyên xwe bi kar tîne, gotina dixwazin me tasfiye bikine. Çawa ku di hemî rejimên totalîter de peyva dijminên derve tê bikaranîn, PKK jî wekî wan rejiman hewl dide ku xebatkar û girseya xwe li ser vê têgihê motîve bike. Duran qalqan jî di axaftina xwe da heman teoriya komployê hemêskir û wiha got. Nexşeyek heye ku dixwaze PKK were tasfiyekirin. Em dikarin jî rabêjin pîlangeriyê ji bo tasfiyekirina me heye. Vê pîlangeriya hevpar de Amerîka, Tirkiye û PDK têda cî digirin. Bi salan e PKK hewl dide ku Kurdan bike dijminê Amerîka bi gelemperî dijminê hemû Ewropa. Ji ber vê yekê PKK dixwaze Kurdan bê tifaka navdewletî bihêle. û heman dem dixwaze têgihiştinekê wisa çê bike ku ji derveyî we her çar dewletan dagirker hilbijartinekê Kurdan tune ye. Li aliyê din ew bi teoriya komployê siyasetekê mexdûriyetê dimeşîne. Lêbelê ya rast ev e ku li rojhilata navîn kes naxwaze PKK biqede. Ger em hin bûyeran bînin bîra duran qalqan, heke PKK bixwaze xwe hilweşîne jî yekem dewleta ku li dijî derbikeve dîsa dê Tirkiye bixwe be. Türkiye hêzeke ku herî zêde naxwaze PKK hilweşe. Ger ku PKK bixwaze xwe hilweşîne jî Tirkiye yekem welata ku nahêle PKK xwe hilweşîne. Ji ber ku hebûna PKK derfeta dide dewleta Tirk ku mudaxaleya Başûr û Rojavayê Kurdistanê bike. Di vî walî da em dikarin şengalê mînak jî nîşan bidin. Wekî din dewleta Tirkiye biriya PKK dixwaze Kurdan kontrol bike. PKK rêxistinekê ku Kurdan re dibêje netewperweriya Kurd tiştekê pir metirsîdar e. PKK li dijî netewperweriya Kurd e. Dewletxwaziya Kurdan wekî komploya navdewletî ya dijî Kurdan binav dike. PKK netewperweriya Kurd astengî dike. Serokê PKK Abdullah Öcalan di destê dewleta Tirk de ye. Kengî ku dewlet bixwaze ew bi saya Abdullah Öcalan PKK dikişîne ser xeta pêwîst. Türkiye bihêjeta PKK daxwazên demokrasiyê li hundirê Tirkiyê de tepeser dike. Hêzên gerîlayên PKK niha li Bakurê Kurdistanê hema li asta tunebûnê de ne. Tu çalakiyên PKK li tu bajarekî Tirkiye tinin. Heya niha yek wezîr serbazekî mezin an jî parêzgarek nehatiye kuştinê. PKK ji bo Tirkiye ne tehdît e. Dewlet ji vê rastiyê baş dizane. Heman dem hemû rêberên PKK dibêjin em naxwazin dewleta Tirkiye hilweşînin û artêşa wê tune bikin. Türkiye welatekî ji hemûyan bêtir ji hebûna PKK destkeftên mezin peyda dike. Bi rastî em dizanin ku Tirkiye dibêje semyanê serekiyê PKK ezin. Ger NATO biryara tasfiyekirina PKK bide jî yê destpêkê dijî vê biryarê derbikeve wê Tirkiye be. Ma bi rastî Amerîka nikare PKK tasfiye bike. PKK ji salên 1980 vir de emperyalizmê wekî dijminê Kurdan nîşan dide. Li gorî PKK cîhana rojava û hêzên siyasî her gav dixwast PKK tasfiye bike. NATO li dijî PKK komplo pêk aniye. Ewropa dixwast PKK biqetîne. Lê Abdullah Öcalan bi hostatî hemû komployên emperyalîstan têk birin. Duran qalqan da axaftina xwe da kala wan dijminên emperyalîst kir û got. Amerîka dixwast me biqetîne. Lê me planên we vala derêxist û hemî şikand. Kesek ku siyaseta cîhanê tê bigehe, dizane ku heke saziyên wekî Amerîka û NATO bixwaze PKK biqetîne, ew dikarin di demeke Kurd da biqetînin. Gotinekê din wekî ku tê gotin. PKK ne rêxistinekê ku pergala siyasiya cîhangiriyê bikarî dijberî bike. Ti kesê nexwastiye ku PKK biqetîne. Gava ku PKK zêde nêzîkî Îranê dibe, dewletên yekbûyî. Dema ku pir nêzîkî Tirkiyeyê jî dibe, ji dewleta Îranê zelle dixwe. Amerîka tu cara nexwastiye PKK biqete. Mînak, heke Amerîka di sala 1990 nihan de Abdullah Öcalan tune kiriba, wê niha PKK tune ba. Rastiya operasyona ser sînora artêşa Tirk
یا 28 شباط 2008 ده پر جدایه. ارتشا ترک وکی اپراسیون باشور پکک جی وکی برخوادان زاپی بناف دکه. خودی راستیه که پر جدایه. د سکیناندن آوی اپراسیون ترکان ده 2000 سرکی هبون. یا یکم امریکا بو یا دویمین سروک حریما کردستان مسعود بارزانی بو. کو چو خطا شرادزی و بامرنی و گل سفربر کرو پیشیا هزین ترکا گرتن. امریکا لپش دریه گرتی التیماتونه که دا کو اپراسیون دولت ترکیه راوسینه و لشکر وکشینه. وزیر پاراسنه یه امریکا روبرت گاتس و بیاری به برفرهی د پرتوکا خویا دو تیده ودکه. لشازای کانون 2007 د ناوا سنور باشیر کردستان دا ایریشین هوایی یم بالافرین ترکا دکه و حیان ها چی سرکرده این پکی که نکرنه آرمانچ. جبرکو امریکا و اسرائیل استخبارات راست ندانه ترکیه او ناخوازن سرکرده این پکی که ورم کشتن. هیزن امریکا و ناتو یم که حتی قاسم سلیمانی و ابو بکر بغدادی کشتی دکارن اندام اندامزرینرین پکی که جی کشف بکنو بخنه بن تعقیب ده. امریکا لسر سه سرکرده این پکی که جمیل بایخ، مراد قرایلان و دوران کالکان پره ترخان کرن و 5 میلیون دلار وکی خلات بدن کسی که آگاهداری ددن وان پکی که جبوه که مقدوریت که مازن دانشاندان لیبری دشش چریا پاشی یا 2018 ده دماکو اف خلات خاطر را گهاندن دوران کالکان روش آوا کنفرانس کارمندان لدارت خست دوی هریمین بن پاراسنا امریکا دا لرملان بو وکی دن دوران کالکان به هلیکوپترک امریکا چو روژاوا گلو ما پدک دخوازه پککی بقدینه و هک مروف راستی ببیجه پککی جسال 1983 ورده لسر بنگه هبونا پدکی جیایه تیتیلیم پدکی و پککی مجارک نخاندن و دیلوکیه املور لسر وی یکی نقاش ناکن لی یه پککی سال 2000 دا جدست ایلان و ینکی خلاص کری پدکی بو دیسا سال 2008 ده اوج اپراسیون ترکان یا زاپی رزگار کری دیسا پدکی بو پدکی قطر رین دا بینکنن لوجستیکی و رین هاتن و چوین یه رین ریببریا آستنگ نکلیه او نهاجی دکاره او نانیکول زاپی و گاری تی خوارنجی جی قد بکه لیوسا نکر دگلک مجارین کو ام ناخوازن لبر بنویسینن آنگو تحمل جبو پکی که هاتیه کرن هیا دماکو پکی که ایریشی لسر پدکی دکی جی لی دیسا جی پدکی برسل نادتی و ایریش ناکه دوران کالکان بانتشتان همویا باش دزانه ev iddiayên bi bêngeh yên kalkan dibêje li dijî pekekî komplo plangeriyekî tasfiyê heye. Me jî xwaz bînin bîravî û tiştekî wisa tune ye.